Bugün mine 11 Mart. Көрәсіз, бұйылғы ел көбек. Қарлы қыш бұтен болмастайын бұл тезгіне. Мұнды еллар сирек. Бұла қарлар әлі мартта да әрейде башламады деп әйтірге бұла. Көрәсіз міненде хәлләр. Bu tarihqa kichkina bo'lsa da ekskursiya deb yozib qoldiram hali. Mana kishilar nishak yurgan, so'qmoqlar solgan. Evet. Bunda sho'ng'ida shuganlar azak. Evet bolalar. Mana shunday hallar.